Dakis pangot poi hospital ki kena pulih bayaki yakas sorgar. Jing yaki bat ka jingdawa ki kena pulih ka rib Bangladesh. Kapala sedang nadu ka sandarik menta obnai. Bat yai bidang tat haduk menta. Kalanang klain bat nang pur susu. Sahaki we pat ki benta jong katai kari. Hakaba menin ka khatsan tarik. Dakis pangot ki kena pulih katai kari kila poisha hospital. Namar ka jingele persha bat ki pulit. Ki bala persang bat dem ya katai ka jingtur. Jong katai ki kena pulih syaki benta. Ki jakatri kam jong ka sarkar Bangladesh. Kepala penlong ya ki pulit bakin penonkam. Ban siat da ki tiar pensat. Bat ki we de ban tem. Ya ka jingtur jong katai ki kena pulih. Bat ladan ru katu kanin nak liang ki pulit ki bala mansau ha katai ka jingtur jong katai ki kena pulih. Tat haduk menin kasngin naduk balas dang ya katai ka jing yaki. Bun ngut ki kena pulih la penlong jaga samet ha katai ki benta bala penlong jing yaki. Kabadon hajan jong ka Jahangir University hasabar kabaha phapo kan nongba daga. Dautan rai bakti ki kena pulih jong katai kari Bangladesh la penlong ya ka jing yaki. Kalong bakila dawa naka Sheikh Hasina kabadai ka Prime Minister kari Bangladesh ban dawa badai ban wengno ya ka kota system bala pentai kam hak katai kari nadu balayo ya ka jing lanjut namar bakila ong katai ka ain kalarim bat kami hapsyo bat kani ka juk ka bamanda kandiat syapang katai ka ain. Kalong ban nadu kari Bangladesh kalayo ban sensar lanjuti nadu usnam syajar khandai spa nyopuai kalapan kamti dakatai ka kota system kum kajing snoburom yak du ki sipai bala len lade bat baladon benta hakatai ka jingele tma bagi khun jungti ki sipai neki bahayang hasem jungti ki sipai kinyo da ka baha thungkam ba kerpang naka sorgar kabala penskem daka awe melek parti kabadai ka parti haka jingelam ukpa jongka Sheikh Hasina kata Sheikh Mujibur Rahman hakite gisnem jongka jingyakun banyo lanjut laka jongkari haka jingeram atat jongkari India hausnem arjar khapra la pensangai shipor yakdai ka kota system hapo kari Bangladesh andai dai menta usnem arjar arphusau kabadai artat menta jong upanai Julai baka Bangladesh High Court kelap penmi yah ka hukum bakumbalai 4% debet ban mang kerpam nak benta ki bahaya ngesem jokti ki sipai baladon benta hak jingyele lanjut kabala penong yek de ki kena pule ban ompriang ya kadai ka hukum namar bakiom bakle dei ka porban ya khun bet mar kumju kum kibreu jongkari la kalong hakano kano ka benta kamtam haka wat kam wancam naba kumbang ite bakari Bangladesh menta kadon kumba arpoin million tam kisamla hapo jong katai kari kibadon haka jing kerdu kam kerdu jam.